Mona? 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 Mona, kamu belum bangun ya? Ibu udah sediain roti panggang. Jangan lupa dimakan ya, nanti keburu dingin loh. Iya, Bu. Finally, we can talk more freely now. Exactly, it's much better than texting sih. By the way, did you see the news? BTS is starting their concert right now. Yeah, I saw it yesterday. Finally, they're back after the military service. I heard that one of their concerts will be in Indonesia. Yeah, it's going to be huge. Everyone here is so excited, but when is the concert date again? I forgot. I think it's on the 10th of June. Whoa, that means it's only 2 days away. I can't wait. I'm so jealous. Their concert in Australia is right when my school starts, and I'll be busy again. Why don't we watch the concert together? You could come to Indonesia, stay at my house, and then we will go to the concert the next day. It's perfect since you're on holiday. That sounds amazing. I've always wanted to visit Indonesia. Going there for the concert and staying with you would make it even more special. But are you think your parents will let you go to Indonesia just for a concert? Relax, they'll say yes. Do you remember I was even allowed to go to China just to buy a Labubu, right? What? Seriously? You went all the way to China just to buy Labubu? Yeah, I know, it was crazy, but worth it. Alright then, you should start packing the things you all need to bring. Okay, I'll talk to you again. Take care. You too, bye! Bye. Kemana aja kamu, Mona? Itu rotinya udah keburu dingin loh. Tadi aku habis video call Bu sama temanku. Oh, sama teman kamu yang dari luar negeri itu ya? Iya Bu, si Olivia. Terus tadi waktu video call, aku ngajak Olivia buat nonton konser. Jadi dia nginep di rumah kita. Besoknya baru kita pergi konser. Boleh kan Bu? Ibu sih nggak apa-apa ya, Nak. Tapi emang Olivia boleh sama ibunya? Katanya dia pasti bakal diizinin sih Bu. Soalnya dia aja diizinin buat pergi ke Cina. Cuma buat beli Labubu. Ternyata orang tua sama anak sama aja ya. Sama-sama berani. Iya Bu, aku aja kaget dengarnya. Kira-kira kapan Olivia datang? Harusnya sih besok Bu, karena kan rusanya kita pergi konser. Oh, kalau gitu kamu jangan lupa beresin kamar kamu ya. Kamu tahu diliatin tamu, kamar kamu berantakan banget. Siap Bu. Sekarang kamu habisin dulu ya makanannya, habis itu mandi, kamu udah bau tahu. Ibu mau ke pasar dulu ya buat beli bahan makan nanti malam. Wah, udah jam berapa ini? Aku udah gak sabar buat besok.
Kira-kira ibu sedang ngobrol dengan siapa ya? Ah, sudahlah, apapun itu pasti tidak akan mengganggu kegiatanku dengan Olivia nanti. Halo, Waalaikumsalam. Aya naonnya dapan peting-peting kieu? Alhamdulillah damang, Mak. Abdi jeung Mona. Iya, Mona teh soalna pisan ka Mona. Soalna tos lami teu patepang jeung Mona. Enya, Bu. Abdi ge ngarasa Mona teh tos lami teu papanggih jeung Ibu. Kusabab kitu, emak nyieun acara kumpul-kumpul jeung budak-budak di acara pikeun ngarakeutkeun tali silaturahmi. Irahanya Bu acarana. Isukana tiasa datang teu. Insyaallah biasa Bu. Engke urang kabarkan ka Mona nya. Alhamdulillah, nuhunna. Nya Bu, sok. Ayeuna mah Ibu istirahatnya. Nya nak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Bu, katanya Olivia datangnya jam 11. Soalnya tadi ada delay. Gitu ya. Ibu mau bicara sebentar belum? Boleh. Soal apa Bu? Soal mak kamu. Kemarin mak kamu nelfon, katanya kangen banget sama Mona. Makanya hari ini dia buat acara keluarga biar bisa ketemu Mona. Kamu mau kan ikut? Gak mau Bu. Mona, Ibu mohon ya, untuk kali ini aja, Mona nurut ya sama Ibu. Kasian loh, mak kamu udah lama banget gak ketemu sama kamu. Lagi pula Mona kan ada konser sama Olivia. Mona gak bisa lah tinggalin Olivia sendirian. Oh, kalau gitu kamu ajak aja Olivia ke rumah nenek. Pokoknya tetep gak bisa Bu. Masa Olivia udah jauh-jauh dari Australia cuma buat ke rumah nenek. Lagian Olivia kan kesini pakai uang. Tiket pesawat dari Australia ke Indonesia kan mahal. Apalagi tiket konsernya. Emang Ibu pikir cuma ratusan ribu? Kamu gak kasihan sama mak kamu? Dia udah capek-capek buat acara ini buat kamu. Kau ah. Satu masa indah dalam tidurku, kita pun bermesraan, saling mengikat janji, seolah diriku dan kamu bagai sepasang kekasih. Hi Olivia. Finally, we could meet. Hi Olivia, come in. What's wrong, Mona? Why are you so gloomy? Don't you happy that I'm here? You know Olivia. Oh, so that's how it is? Can you just go to the grandma's level? I mean, we already drew up for the tickets. I seriously don't know, okay? I even begged Mommy, but she still said no, just because we're going. This is our first time. So, we still going to the grandma's then? Yeah, I'm sorry. You better enjoy the concert alone instead of going to my grandma's house. Olivia, you already arrived. What time are you coming? Around 3 hours ago, Tante. Mona, ayo kita siap-siap mau berangkat. Iya, Bu. After I think about it again, I wanna come with you. Seriously? You wanna come with me? You already paid a lot for the concert. I'm serious. The ticket is not a big deal, but this experience is once in a lifetime. Like, I'm not gonna be in Indonesia all the time. Otherwise, your grandma will be sad if you're not coming. Alright then, if you insist, just come with me. Itu mobilnya udah datang.
Apa udah nggak ada ketinggalan lagi barangnya? Tidak ada, Mas. Oke, kalau gitu kan harus jalan ya, Bu. Don't worry, Mona. It'll be fun. At least you're not alone. It's okay, Mona. Think of this as a sort of a little adventure. Yeah, let's hope so. Makasih udah saya TF ya. Makasih, Bu. The vibe in here is so fresh in Australia. Really? Yeah. Alhamdulillah, Aranja nepi ka dia dengan selamat. Mak, kumaha Mona kabarna damang? Damang, Mak. Alhamdulillah, ayeuna Mona kelas sabaraha? Kelas 11, Mak. Sok atuh ayeuna mah orang arasup heula. Yana duduk lagi, Jen. Sok atuh duduk ayeuna mah. Iya, Mak. Berangkat kita bersabaraha, Karin. Tabu 12, Mak. Kumaha tadi di jalan lancar? Alhamdulillah lancar. Ngan tadi aya saeutik macet sabab perbaikan jalan. Iya teh saha babaturan Monanya? Mona, what is your promise? She asked if you're my friend. Iya, Nek. Saya temennya Mona. Oh gitu, ini gelis pisan. Saha namanya, Nak? Nama saya Olivia, Nek. Oh, Olivia. Iya, Nek. Olivia. Nuhunnya terus mampir ka bumi emak sareng maturan Mona soalna emak teh sono pisan ka Mona terus bertahun-tahun teu kadieu deui. Masih harus diingat-ingat terus. Mona, are you okay? Aku capek. Mona, kamu sadar gak yang kamu lakuin barusan? Kamu buat malah kamu sedih. Aku juga nangis, Bu. Beda nangis aku nggak pernah dianggap penting. Kamu tuh udah keterlaluan banget. Padahal nenek kamu sayang banget sama kamu, tapi kamu malah kayak gitu. Aku capek selalu disalahin. Aku cuma pengen hidupku sendiri, bukan terus-terusan jadi anak yang nurut. Mona, lamun Mona teu seneng mah wios Mona teu kedah ka bumi emak deui. Mona, you better grab breakfast now before the food runs out. I already had something good earlier. I think it was called nasi uduk. Okay, I'll grab the breakfast now. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe,
This is the sound of my Mona, kamu sebenarnya kenapa sih? Bu, udahlah, Mona lagi nggak mood buat bahas ini. ticket to the world. But now I've come back to Hey Mona, I'm bored. What about we go out for a walk and get some fresh air? find it hard to write the next line. I'm not sure. I just don't feel like I wanna go out. Alright, fine. I'll go with you, but just for a little while, okay? But wait, let me finish my breakfast first. Bu, aku sama Olive mau keliling dulu ya bentar. Oh iya, hati-hati ya. Iya. This neighborhood is so calm. It feels nice walking here. Yeah, it's way calmer than the city center. By the way, Mona, can I ask you something? Yeah. Yesterday, I heard that you haven't visited your grandma's house for a long time. How long has it been since the last time you went here? Well, now that I think about it, it's been around 6 years. That long? But why? When I was 10, I used to come here a lot with my mom, just to spend time with my grandma. Back then, I was really close to her, but at the same point, What happened, Mona? it's complicated. I'll tell you later. Right now. Okay then, let's go. Yeah. Let's take a selfie. We need to prove that we survived this boring wall. Fine, just one, but don't post it anywhere, okay? No promise. Siap. 1, 2, 3. Ingatkah kan My phone! What the? He took your phone? Let's go after him! menyakiti Kalian jadi nggak ikut acara silaturahmi? kecewakan Gimana itu? Itu Laura mana nih? Mana? Gue nggak tahu. Lo tau nggak sih Sim? Enggak lah, gue gila. Kenapa emang? Ya orang mau nanya aja nggak ada. Iya sih, kita udah lama ya nggak ketemu si Mona. Itu juga sih. Tapi apa yang terjadi? Jalan. Apaan tuh? Izinkan aku untuk terakhir kalinya malam saja bersamamu mengenang asmara kita itu berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan. Mana banyak? Mana pencurinya? Itu nggak tahu dia cabut. Siapa? Itu HP aku. Makasih banyak ya guys. Iya, kalian aman? Kita nggak apa-apa, cuma kaget aja. Wah, untung aja dapat. Aku gak nyangka ada pencurian di kampung kayak gini. Iya, aku juga nggak nyangka. Kalian baru ya di sini? Iya, kita baru sampai kemarin sore. Bentar, emang tinggal di mana? Tinggalnya di rumah Mak Kiran. Hah? Lu mau anak? Iya, kenapa emangnya? Ini aku Nara, inget gak? Yang mana ya? Ah, pikun nih. Ih, Ah, Nara. Ingat aku yang waktu kepleset di selokan itu kan ya? kok inget yang itu sih? Kalau gue itu gue siapa? Adian kan si maling mangga tetangga. Kalau gue? Si Sam kan? Iya. Ah, lo doang yang pengen bener sama dia. Gimana kabarnya? Udah lama nggak kesini? Alhamdulillah baik. Mon, ini siapa? Hai, aku lagi ya temen Mona. Oh hai, salam kenal. Kalian kesini cuma berdua? Enggak kok, aku juga kesini bareng sama ibuku. Oh ya, tante di mana? Ada di rumah Mak. Oh, Kalian tadi gimana? Aku bisa dicopet sih. Jadi tadi kita lagi jalan santai gitu, terus kita mau selfie. Tiba-tiba ada orang yang ngambil handphonenya Olivia. Terusin juga deh Sim. Iya. Padahal jarang ada kasus penjamretan sih. Oh gitu ya, aman juga ya di sini. Iyalah, ada gua gitu loh. apa sih kalian?
BTW Mona, nenek kamu ngadain acara silaturahmi abis maghrib. Iya benar. Gimana kalau kita bantuin biar cepet selesai juga? Iya, biar cepat nyelesainnya. Kalau gitu, ayo kita pergi sekarang. Ayo. Kalian pasti kaget ya? Suasana di sini sama di kota pasti beda jauh. Iya sih, lumayan kaget. Iya kan? Nah, kalian berarti harus sering-sering di sini karena jamin aman kalau ada gue. Rasanya jadi gak begitu canggung lagi ya pulang ke sini. Iya ya. Seru. Alhamdulillah, hatur nuhun tos dongkap kayak emak sareng babantu. Iya nggak apa-apa Nek, kita juga senang kok bisa bantu dan ikut. She looks so kind. Why are you so stiff? It's nothing. Let's just go inside. Kamu itu. Iya. Let's go. Jalan. Iya. Nah, lurusin lagi hasil kendaraan ini. Nah, Ini taruh mana? Itu dulu masih bisa. ini taruh mana? Ini di sini ya. Iya. Yang di sini tuh biar lucu. Nah. Enak banget. What is this called again? Eta teh aya coklat dodol tik Garut khas Jawa Barat. Oh gitu nih. Katanya Lip, ini dodol khas Garut dari Jawa Barat. I love it. Mon, kok kamu nggak makan? Aku nggak terlalu suka cemilan tradisional. Mona, I can tell that you tried so hard to avoid your grandma. What's wrong? She looks so nice. When I was kid, she used to teach me traditional dance, songs, all those things. I was proud, you know. I even showed my friends at school. From the start And then of the day, they looked at me, called me old-fashioned, weird, and after that, I had everything related to tradition, and I blame my grandma for teaching me all of it. and I've been dreaming of you, and I can hear you singing through the silent night. Do you ever feel the need to get away from me? Nak, emak teh cuman pengen kamu ingat dari mana asalmu. Emak teh teh pernah maksa hatur nuhun ayeuna kamu ge geus bisa ngomong jujur. Maafin Mona selama ini, Mak. The world is ours to keep. They don't have to know how we touch, 'cause this feeling's all ours, and they'd become so